درباره گرینگیا انجامدانا وی کنفرانسا پیکوژیانا آینی و نتویی و آشیانه لهرما کردستان کو بدرجاهیا میجوی لهرما کردستان یعنی پیکوژیانا آینی و نتویی هبویا لی هر دم جخل وی که هاتکرین کو وی روی جوان وی تابلوی جوان پیکوژیانا آینی یا نتویی که بریانها وزیر اوقاف و کاروبار آینی دکتر پشان صادقش آماجه پیکر که لهرما کردستان جدای دگل نافچین دنین عراق ین روشهلاتا ناوراز آزادیا آینی هیا آزادیا عبادت یا پرستنجی هیا درباره گرینگیا و کنفرانس اورکل باجر هولیر بره و چو کو سروک حکومت مسعود بارزانی تدا آماده بو و جخت جوی پیک و جیان آینی و نتویی کرکول هرما کردستانی هیا می گوتوبیجه که دگل برای سعود مستو رو برای گشتی کاروبارن استدیان لوزارت اوقاف و کاروبارن آینی بکن برای سعود تو بخیر هاتی خیرم دار بزرگ سپاس دست بکنونیا سپاس کاک سعود خیر هاتی ایرو تعبی بو ماندینه بن ارکم او هر ساق بی وقت خواست ایرو برای وی کنفرانسه چون روش حالاتا ناوراز ایرو مسیر چکیریه که روش جهانیا روبروبونا گوتارا کربوکینه رقوخینه ایرو الجهانه نتوینی گوتو افروجه دیاری کریه مسیر چکر روش حالاتا ناوراز تشتک نبو هرما کردستان یعنی شوازه که وصا یه پیک و جیان نشان ده همو قیادات دینی الهوله که کن وکر بون و پیامک بو جبوه چندی کل هرما کردستان همیشه جخ جبه پیک و جیان آینی و نتوی تا تکرن و خواست چه پیامکی بگهینن هم جبو نافخو هم جبو جهانه ایوار باش کاک عباس نور خان با جناب و همو وید ما تماشد کن کردستان 24 حتما کردستان هرما کردستانه وك هميشه كبينغافك بيش وان احداثات بريفا بشتن وبهر دليفك بخو استثمار كتن بو قايم كرنو بيس كرنو بيش فبرنو برا بيدان في بيك فيجيانا الهرما كردستان هي برهندشك او رجا جهاني يا برهنگاربونا كربوكينيك ونتويني قرتي 2021 رقا هاندي سرداخوازا دولتا وكي مغرب فايرو ما بخو دليفا زاني كل سر استي روشالاتا نفراست أبي كونفرانس مازن بكين السر أستي قيادات الدينية رقم 1 وهروسا سر أستي هري برزي أكاديمي كالجرجال دريا جناب سروك حكومتك وما وكوزارات أوقاف وكاربار آيني بأرك خوزانيا شو شوان برانسيبين قوام بيروت كين وزارات أوقاف وكاربار آيني أو خالن كارنامة حكومة هرما كردستاننا كباربيدان وبيجبرنا بيك فيجيانيا برهندش كيرو او کنفرانسا وزارت اوقاف و کاروبار آینی الدارخست و پیام ما او بوکا امت پیش احداثات بريفابچين و گرینگی و مفاجئه روجا جهانی ورگرین که وتارا رقبریه اکش فاکتورین سرکیین انت الاواز کرنا بیگ وجیانا کمالگهین فرانتوا و فرا آینیه برهندش کیلو ما بفرزانی اموان پانالا پیشکش کن و در انجام باشک دست خوب ببینی. زور باشه. کاک سعود یعنی وقت خوشت گوتت که هرمی کردستان اوی که زیاتر بردویتی پیشو لسراستینه و دولتی او پیکو جیانو او آین جیاوازانه که لهرمی کردستان با آشتی پیکو دژین و بردوامی پیدر دیارمش با هولو کارنامه حکومتی هرمی کردستان و سروکی حکومتی هرمی کردستان که دیانوید بوشیوی به چیتر بکرێ وەکو ئێزدیەکان پێتان وایە کە چیتر پێویستە بکرێتەوەکو ئەم پێکەوە ژیانە زیاتر بەرەو پێشەوە بڕوات لە هەرێمی کوردستان پرۆسا پێکڤێژیانێ الکۆمەڵگەها کوردستانێ ئەم شانازیە پێ بکەین کە نە ڕۆژێکی و دوایە و ئەڤە هاتیە پەیڕەوکردن کلتۆرێ کۆمەڵگەها کوردستانی دا و تایبەتشە کلتۆرێ کوردەواریە والسەروی سەدەمێ پیشکفتی کو جهانگیری که مازن کو همو وکی گندکی لیکری و همیشه نحاز و دشمن مخابن کلمه بردوام و تزاون و حول دن هر درزه کبتن ناوا کمالگاه کردستانی دا بخوب دلیو بزانن و اف احداث داویت بری تقریبا دو هیف احتمالات دانبن و دید چند بخو استثمار کرد. زور باشه. کاک سعود یعنی وقتی تا گفت گلک جا دنگک درست بیتن دنگکی نشاط درست بیتن نوا کمالگه نوا کردستان دل دربی کردستان جبوه چنده اف روی پیک و جیان الهرما کردستان هندک لاواز بکن. اف رو و پانیل کبو پانیل و دا
زەڵامên ئاینی یەن هەمی ئاینان زۆر بە ئاینن کوردستانی کو بە ئازادانە عیبادەتی خۆتکەن و پەیڕەوە ئاینی خۆتکەن تا چەند گرنگیا خۆ هەیە تا چەند ڕۆڵ دیتە ji بۆ vê çendێک ku zêdetir ev pêkvejiyane rehên xwe da bikutîtin û regvendan li ser navçeyên din jî yên dervey Herêma Kurdistanê jî duruzt bikin heta li ser Iraqê jî duruzt bikin ku beriya niha li Iraqê xelkekî zoriye pêkhateyên din li Iraqê dijiyan ji ber nebûna azadiya aynî niha berê Xwedayê Herêma Kurdistanê li Herêma Kurdistanê عیبادەتی خۆ دیکەن ژیانێ دیکەن ئاینێ خۆ دیکەن یامەل هەرێما کوردستانê بەلکی دیدا حکومڕانیا هەرێما کوردستانê دیدا سەرکرداتیا سیاسی و کۆمەڵایەتی و ئاینی بۆ مەسەلا پێکڤێژیانê gelek جیاواز بتن دەوروبەرێتمە هەم العراقê و هەم سووریا و تورکیا و ئیرانشی ڕاستیشک بەرهەندێشک هەم قیادامەیە دینی و هەم حکوومەت و سەرکرداتامەیە سیاسی و حکومڕانیا وەک حکوومەتە هەرێما کوردستانê geleka herîsek û berdewam van pêngavê evê pêkvejiyanê parêzin û pêngavê pêş hedesê da ku hebin mewzuê îro konferansê Abbas rolê zelamên aynî ku îro paneleka taybet bû li ser rolê zelamên aynî ji pêşxistin û pêşveçûna guman têdanîne mewzu îro neeriz bû bes em xelkê xwe lê xir vekeyn û dek wê nabigirin û كان بيجي ما بيكفيجيان بيكفيجيان واقع حالة هي ما محتاج شو ونقرناين الهرم كردستاني إلو دو بانال هادنا بيش كشكرين يكجي قريداي سركردين آيني بو وبتايبتشك إزدي وبسرمان ومسيحي كبيامن إن جدا جدا هبون الهرسي سركردا زدباريكو آينين دي لهرسي أشك هول دا و ایک پیامی آن هبو کو همو او تکست و داب و نریتت هر سه دیناشک و ادیان دیترشل هرما کردستان کو هج دین الوزارت اوقاف تومار کنن وزارت اوقاف و کاروبارین آینی که منظومه کوان بهاین ان انسانیان مروایتی که ما پیک و گردتن ام جخت و داکو کیل وان بکین ام او خالن ان هاف بشل کما پیک و گردت الهرما کردستان زیدباری هنده کما برنامه کی بردوام پرپیدان حکومی جی هبتن سراستی وزاره سراستی کارنامه یا حکومت هرما کردستان کابینه نه کانال پانل دوی او بونت اکادمی کسان اکادمی و پسپور بون و همو نبس رول میدیا رول پرورده رول عسایر رول رخراون ان مافن مدنی که ام چی بکەین باشتر وەزعیمە پێکڤێژیانێ دێ باشتر بدەن و ئەو گۆهۆرینێن سەر جیهانێ داتێن و کاریگەریە و ئەف تایبەتشک سۆشیال میدیای وتارە ڕقبەری کاریگەریە پێکڤێژیانێکم هەیە ینی ئەمڕۆ لا گوتارەکەیدا سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوەی وت کە ڕێگە نادەن کەس پێکەوە ژیانی ئاینی و ئاشتیانە لە هەرێمی کوردستان تێک بدات ئێوە هەست بەوە دەکەن کە هیچ هەوڵێک هەبێ بۆ ئەوەی ئەم پێکەوە ژیانە لە هەرێمی کوردستان بشێوێنێ بەڵێ گومان تێدانینە کە حەز و نەیارێن دژمنێ قەواری هەرێما کوردستانê یان ملەتێ کوردستانê دادژین بەردەوام هەوڵدایە کە ئەvê پێکڤێژیانە نمونە کە تاکە نمونە جوانە ڕۆژهەڵاتانە بەڕاست کو ئەvê پێکڤێژیانە ئەمە جوداکرینش دەوروبەرێتمە و ئەو خەلکە چاوێتوان بارە نابن کە کوردستان ئەفلاندکا پێکڤێژیانێ بتن دیرۆکە خوا درێژدەوە تا ئیرۆ بەردەوام بووە کەوەکی جەنابی سەرۆکی حکوومەتش ئیرۆ بەحس لێکری کەشکەوندا ئەوش ناوچەکەیە کە هەم کەنیسە و هەم مزگەفت و ئەمش ناوچەکەینە کە هەممە جیێن عیبادەتێن ئێزدیاوێت لێ هەین و کەنیسەوێ لێ هەین و مزگەفتێ لێ هەین دەست خۆش بەڕێز سعود مستور ڕێبەری گشتیە کاروبارên ئێزدیان لە وەزارەتە ئەوقاف و کاروبارên ئاینی gelekî سپاس هەبن ێبیدارن di sala dahatî de konferansên mezintir li ser astê navxwe li ser astê cîhanê jî bikin ji bo pêşveçûna zêdetira pêkvejiyana li Herêma Kurdistanê بێگومان زۆر سپاس